twara twemeze omwe. Twara tu. Ni meze omwe. Mumanda ni momwe. Yani ndasi yatwa itwa ni mutume osu. Akina ru baby. Yes. Okay. Na fancy makandi azune meze omwe. Okay. Azu asi yatwa itwe. Ni muse wake wambe. Na muse. Ewe Akothee atwiwe mu young muno. 16 years. Yes. She was very young. Akothee by the way ni mtu awa. Mtu awa. Anye peke ndo kimungu gutungianga imubea. Ni kwitha next year mwaka webu. Ngeto arusi ya Akothee. Na ito lakini. By the way, nathan neza kwetu arusi ya Akothee. Lakini you Kenyans tia order izikisi ati kindo chambe na Akothee we Olivia herself and you can look you tell Jarvis yeah. Ona aisunga the ikite skimply. Yes. Well, it was skip because not a naked. You take it or leave it. I am Akothee. That is Akothee. Take it or leave it. Exactly. You like kuifanya tu Sindio? No twizi we. Angona bestano. Nye umuntu usu. Wewe mundu anotaria na embro. Yeah. You stano nye the ndike yangu andasa. Yona mwani troll katika social media. Banyimu the nangeki yangu andasa. Nye ndiki ya esungube because ninye nanye tukambe yombe yae ayangane wezi role model yae nye ndiye ndaita ni role model wa mundu. Okay. Ona hizi ana siako even the role model. Irigesi. Na konombe ni mwabange ni fizi. Yes. Akandu wana mo. Simple as that. Kabisa. Badita kendo kemwe si Akothee. Akothee kendo kemwe na usomezi na mo aume naka. Pe pastor mo wa someza se bandu. Atabasia wedani la counseling. Si aka na aume. Akapea kama komboleni ya muno makambia kwa muse wako sine kafisi muse wako sine wonekana akaingie yuwa uyendana katwike fisi wa watu wake ndo amazongeye hamenyetha wagu na ziga uge de na muno moko miti nake paikendo uzwe nake bayo ya yes very true mundo omenando uzwe nake mundo omenando mundo omenando Jarvis ukeza kule ayo nakacho Stano we mundu ome nukata nilikanai ukaswala kumya kindu chaku weweka ni wavela ayi product nilai na competition ona hii sisi ona kampuni wenda ukethia tha kampuni fulani ese ukasia sakuni wai wote tawa kibanga esiye kige iso banje ba umelenge uketwe owitu withane bo yingi owitu kwata mituki nilikise ni onenge owenza na nyavira nzo wakalakanyo na vitu kwa lekele wewe ngendo tona lazima tusaidiane lazima tusaidiane Pego tumeange munana waweka wae weka wasanu wa moisio abo yake twina yu aba yuziwe munana wa muno anda munana yu sabi moisio atria nyene bina mwingi muno ngalekelwe kabeti kama ni ukatolongania tatongani kamwe bina dalaliwe kama ndo ne akatulaka asenye mutumia wa ibetizia nata Jitonwe kabeti kama we lakini mtapi you no closer home yes dad aibetile naziana nata nasiane 18 mundu umenando kibeti jambe ne kina siane 10 na itotwe nana Jarvis mundu umenando nando Owenene nominate na kutata ukunikila oneni Jarvis you tile ukona wena ziana tanana mazani mazela mazao sika manda kila siwe ya ogando ani monduni bottom line and Mike kwikala pressure yes ekalo maisha live your life either star no we fisi yes we you fisi bio kala wewe fisi bio na kidho ndo afodie kuyo kidho afodie kasukuma kula sukuma yako nduke strain kula sukuma yako na kukena kwa utaona kwa afodie kuyo ndukambize kukula masukuma na naule kuyo kula samaki
pe mutumia mwe waina sena sia kisa silitu yes na yo pe la misiwethi ya kana yo kata ile kwangale kanyadha kama ilitu ala ile ki atrosa yani pe kata ile ki yangwe biketa bana mutumia so aitune challenge bindane nyemwe atu yisi yake isi kazi wa kuli ati muga mwe sawa cha sadi yes mwe sawa na kwa yichao omundu zibe mundu pe mundu teke yangu wangu beta kwa nundu asia nuizini nasia etu chao yunye undu mona angege uyu mwetu akwandeke address dazi yetekela ando na wazi wozi kala obu mwezaiki ya musukuma nete manzete mubuto nundu ugo kwe sawa nenda ikalata inyake